photography recording at hello pina din. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about love, from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing
Pini wa ko na chun kung ki gomen hi le kanal bu zo si adim zeni eho testimony seri ti teng le eho inang eho na nga ika ika la pung khatung ni lang kila akise ji hanin ko ika akise tu ni chu kan go zo lo di hitan tha jong mo lo di in izong la heo in chre pastor pawin hil ma bangwa testimony sharing au min ko testimony au min ema personal ama in gang chala ga simple thana na ga saving in a hin bin chu kong ki thik chu in chu dong ya cha ga hi te na gang chala hi te na chana khain saving atam zo eho hi in nga atam zo eho background hi ti teng le Christian background akuna ki pin ngen hi in yawa akuna in le pa in hoina ipuivin hoina isolvin hi va pathen la ke san pathen thu ke ngai ni pi ki bon ham la ke boin amining ngom lo in chuteng le Sunday school ho zong pathen kana ka in active kan hi in conference le pasan ho zong kan musing in bible lo le la bu ho kana ki san jing in hi wangin jesu kana nei pon cha zong pathen to ke goi zom na kana nei po in chizo wa in sunga zong igele in sungen theite sunne par hasa je in lungkim na imalam ding ivetle lungkim na nei bom jing je in athim jing in hetin lung khada in kan jing in ahi in ni khat class 10 ka semla hi in chalaya in ko ba revival kem min pastor pa le ko ba pastor pa to assistant evangelist pa hi in amane to say na ko nin zong ke zong ka pathen to ke koi zom na personal relationship kanai lo le abui mo ngi ti kan ke mo in cha ko na kan je do chu le I found that God is my home so I should put my trust on him kan tin pathen chu I zo si za kai ne pa kan ya hi le ke ya dinga adang zo si chu apai sa hi ti ama kan ya le ti lumona kanai ni ti kan ke mo to in man to say akunin ti chun ke zong wo ne ko le kan pan kan kisanin ama after that kan ko in lumona kanai jingin pathen kanai jin ama zo ai ke ran pi jin ti ka he in ka tam ho zong ai ngai pi jingin karong kim no zong ai su la pi jingin tu ni chala hin kan ko man na azong alung se na kasang jingin ai samon jingin ti ka kim jingin chu hin chiteng le God testimony ti teng ne tam ta min chalaya pastor pa in ki pom na pastor pa ha ati in ki pa na se do lo khain pungin pizinem ti le in nga ho Sunday school ho pathen thu ngai ne ki chai pan hin ta in ahi ba min hamain lung kya ko na nei ta in ne vin pathen thu a kan do de ai de vin chit chun khranin ke chong ma class la na extra class la na ka zawin ichi ahin pathen thu ko testimony ne ma personal testimony se ka zil be lovin ko testimony ka zilin mi ko mai loi ko no ko ma tengalon believers ko ma pathen thu ga selin 3 circles in ma sapena che ka mang jingin ke zo che ka hin za to ko na chun ka ke pa le jingin pe thla na to an loi ko ma zo ni ka azong pathen thu ka se thei ta in le ka ke pa le jingin chu teng le til tam ta hin ka sil to in adia sel charge in zong ke kom sing in cha his word method ka dei pen in cha ko na bible chang ha ko na zong pathen thu se ding tang zong ka han hedo in le ke zong ka khan to pi ma jing in chu teng le tam ta ke sil to in for free training he in cha pathen thu ministry boarding na in teng le cha chung ma seven method ho tam ta ka sil to in ke jong ko nga ko na lai Bangalore ko nga ko na pathen thu le la ka kan to pi le jing in ta salam se lovin pastor pan ko spare sharing boarding ha se ke en che bangai ke jong ka hong tu ni chan hen kan na to ana zo se hen loi de go no kha ni kom hen ka se jing thi ni le he chi se thei ding a chu teng le he chi pathen thu ba se share thei ding a mai lam the na ka he thei jing pathen thu in langa chu min thu se te ne ma cha ke lo ke dong jing hin pi ka se ai ti ka pa ham ti bo ki he ji hin ja ko na khong a ko ne ke yong khan to na le ta ka ne hin sa ta en ke pa ki ti ko men pastor pa ko ne avelin vongin tem pastor pa sa pathen ne mag chu ding hen nam ka ki pa be se in chu teng na ki chai na ding in abon in details in say do to pong ka teng so like ki chai na ding bible cha pa
bung mi te ho ki te ho na de win sa bai ba kha khan sim lo first zone bung thum chang gup na he ko hile ama uma chu achon si jong jing ji boy ko hile achon si ji achu ama mu lo lai chule hello lai hi ki ti in pastor pa se jing bangin mi ping tha ho achon si jong jing ji boy ki ti na chu teng la achon si jing ho chu ama ba kai su hello lai le mu lo lai hi ki ti in i chon ho bung mi te ho tu ni ki te ho no no chile mi ping tha di tan hi a pathen cha di ta ka hi ni ki ti a hi le son set hi bor jing lo ding ka hi ki ti ka hi ti mambin ke hi mi zo se in chiteng le ma ban ra jong pathen dum te lam le pathen dum thaina lam ma hin ko iman jing di win i bon sa win ikitim so ke le ke pe jong kha ke se na jong le mo bata hi se kha jong pathen phati buni se hi ke ngai lam ke pe ke me pa chen sa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Amazon say, English is saying, God is good all the time. Praise God. Amen. Tu ni hin kyong testimony say digin pat kahong na izin kakipain patin katang lain testimony iti ding nahin atam zon yon dun say bangin sao ta say digin him yang tam pin ki ko sin yang le kyo kay chu tu ni chu ilai tu ni he masaperin patin katang lain patin ai bi hin ko man luta ilai mina tu ni mi pi ang sunga vela testimony say thading kom sin kakipain Kangdong mihaw pabangin kay mazong insunga kana say ngai tawin nula pa say kanil pon sa school pachan ka kain zong le khanglai khop na nong pachan ka hain hindi chun hit ko kamangin zan khulai len yo le ti ho imang ho be selo patain pangchual te ni ko kana mangin hi bangin hi ho hi kay nong gela hin hinding ham ti pathena dinga hi hiti wa zo se pathin na dein pathin na dinga ating tai ti hi keman kan ki gel kha na hin ahi wangin hiti wa hi mihim tampin inei du jong ka cha sanin ahi wang hiti wa hi pathin na dingin ana hing nai pon pathin na dinga hiti chu apat na zo ana hi e ti hi tunin atha te ni sei no movin kema experience agona kan sei do no hin jong le aba na chun sip na kiti hi kana kinung sun zeng yan thing kana sin ne thing lo kiti ho jing jong kana ne pun thing sa ni ko kana magin Bangalore ko nga pa na bo hi tham khat edi sai tham kahung lelen ti rieng hi thwa da bang a chu ko kana mang kha in jong le pathin thu langa hin zero kana hin san school la ana ki hil san school la inu sung nu le pan ene hil si ase dia bo hi kana chi pe in sunga nu le pan ene hil jong chu atam zo Bible tu hi pon na nula na pa za bolin na una na za bolin na nagang te za bolin chonchan khanchan hiti wa bo ine ki hilji hi ze hiti wa tam bi hi khan ko hi wai tan kana hilin kanula ka pan khan ko wai tan ne hilin izin khan ko lang pa nga wangin kam khat kana thim thong na in ai wangin pathin thula ma hin zero kan hi zero ang ti dange minus ka hi pathin thu kan het lo dan dan pathin thu kan chi pi lo dan dan hi kana khasamin ai pathin thu la ma mit so ti ri yin kana hin la Bangalore kong kan hin pathin thu tam pik ya nu nan se bangin ki ho pastor pa to ki ho ma pa hin pathin thu tam pi hong ki chi pin pathin thu tam pi hong ki he be hin ize hin tuni hin kham khamin mila aga sai do kham jong pathin thu hong ki he dan mila aga dina ga holin na kham jong pathin thu ki he ze hin pastor pa zalen pathin ka thang wa in juban le kana chi pi khat jong le Christian hin ko adinga ipi ham Christian hin ko iman ting le ichi ipi chi pi ding ham ti kha Bible ka kithen khat ano umin it chu no ko ma kan sim do no min Matthew bung som na ni Matthew bung sagi chang som na ni to som na thong hi ke man kan favor ka na hin ko zima lu nun izen ni ti le manalam chu akot za ta hi alam pi zong len ta hi chule cho a lu chu tam ta hi hin na lam chu akot zong azimin lampi achin chule hichu amu a hlome hizei chen tunin hi Bible chang kan sim chu Matthew bung sagi chang som la thum som ni hin i hoi in thun ting leo na ves kit noi ten ka ve i bi asai nam ti chu i het to the dio hin ko ki ti hi i ma nok lam la ma hin ko ki manga ki chi bi hi satan to na kinai zin ai ma da dam la ma pathin ai gon bi hin ti ta i chi bi ho hi pathin nin ena gon pi zo tam zo ani si ti hi ka sei no min hi ta zong le Bible la khana dinga ka hen nom ki man ka ngai nom pen ta khat sam labu som sagi le thum som ni lagi ke dingin wang pathin ko man pathin ko na yam jing hi thil pa pen hi na thil bol ho hi ka sei do thein dingin pakai pathin nang ma disiam nan ka nei tai hi chi hi jong he ki ma Bible chang khat hin tunin ka Bible chang ni ka hin sharing je chen mi pi te hon chi hi ke ma kuna testimony ka hin sei na ho hi ana view within Bible chang hon chu tam pi sei dim jong le tam pi a hoilang lang sei sangin pa chong cha ha chan chun na ngang ka ting ei chu jong le pastor pa chung ki pa thu ka sei mongin ama hi athu ha nin a patient in abo bola patient ong anei kinin mihil la yong hi
itu achana ko ai sei ti ding a hin ai khat ki hilawang chun ki beng de hetan ama wang he tabang chu nai po a hi poin apamo mong ye ti hi ka sei no men adang ho zong koi tabang bible ki hil na hung lo lai ho zong ai ki hung ki hil de hung de ki ti mo ben tunin ki pa thil pi ni khat ka bo no men thil dang pastor pa ko rin tu dang pi ano phat chum na dang pi ka ni ti e thil len ta ka ni ka bo no men hi wangin kama kham hi but pastor pa thil pi ni khat ka nei no men hi zin nong se den ding do ki pa men te pastor pa chelo o mali ka hen do ki teng le aman any hill zo sia ko daw ka chi zo sia ko emi pa wa le do ki teng ka ti hin emi pa wa le kho pa hi a chu ka daw ho hi kan do ki teng la ma no lung tha nei le la hang le la ina sei pi dinga aina de don ko ki teng ko kai kan ti me friend. His name is Scott. He is from US and he is a missionary to Bangladesh. And his friend, Scott's friend, is Pastor Zento and Pastor Nance. Okay? So in that way we come to know each other. And Pastor Zento has done ministry, doing ministry in the West Bengal, and he is also using our 4-field tools. And I have a short time of chatting with him about the ministry. So he has a group of network in the ministry. And this time he came to have his medical treatment in Manipal Hospital. So let us pray for him and for Pastor Anand for their good health and also for the ministry. Okay? Pastor, thank you so much for being with us today. Okay, we just have both of you here to join with us in celebration of our 11th anniversary of this church. The church name is Ebenezer Community Church, Bangalore. So this is one of our church here. Kipao men to ni kay to say the multiple subject topic kan say the ana sa penin patinin kung sob na katsan na ay musa jaben patin ang mana kay pein tutale itsi hubung ay kipatila ana puddo pasal apuhin tutale noy na golte ho member ho hin lam ka ho hin ho tahan lang hom lo ho zo se long le ka za nào kai no be chuta le hichi ka ga se to ke thanin koi tabang acknowledge ga ke bol le phanten Ebenezer Community Church, Ebenezer Christian Church ki tilaya pana abula pana an member ne hi lam kai ni zong le an uma tu ni chan gia kum som na khat chan gia anom na lai ho se kira bo no mo ben no na mun sia hung ding mo ben lang ano ho se ki pa pina ai lo honor bo na ko na kan be do ding mo bo ali pa na no mo din mana tu ni hi bizia hi banner hi ne uham ti hi insane katen banner te so banner la pa he ka pon for na ding in ti je ben simenเนี่ยว่าจะไปจะต้องหมู่ไปรู้ไหมเที่ยวว่าเห็นเวลาจะมีปีเราอยู่ไม่ได้แล้วปีไม่เที่ยวว่าเห็นนะแต่รู้หมู่ต้องไม่เที่ยวเห็นเรียบร้อยให้ชิมที่เห็นรถกันให้ตานั่นน้อยหมู่ไม่เที่ยวเห็นกันลุงเกี้ยวก็เสียเลยที่ที่เห็นบ่อเล่นแต่ที่จู่ก็กะเกี้ยวเล่นอะไรแหละมีพวกชนประเทศนู้นเสียเนี่ยกลุ่มสองมีมองใจตาเป็นเด็กจู่อิทธิหางามุนขัดอินดีดเอาไว้ตานะอะไรทุกคนเห็นสมรักเห็นได้เห็นจนตะเกียบดึงข้าดี devotion นะเห็นที่ที่ไลฟ์ไบเบิลจังเห็นก็เห็นเส้นลงจนกันลุงยันละเห็นไอ้โหตัวนี้ 11th anniversary ที่มันเดียวเห็นต่อเห็นกันลุงมาเห็นหุ่นรู้จังลุงเจกินจะจ้าจ้าเรียบจ้าที่ไบเบิลจังอีกคนละพาโมให้ป้าตีนก็ให้เห็นเจมพาหน้าสาสังเกตไปเจลงกันตีอาจีเห็นที่ที่ไบเบิลจังก็ลองมาจะกระเซ็นนี่เลยอามันลองที่ที่เห็นไปเจhình sim nó tự nhiên cái tiền chúng ta là thu chuẩn sen cái tiền rồi xóa buông ngã trang cô này hình chú cho bên bắt cái chân rồi xóa hình ngã thu hình xây dựng tu ní ni khoa hi cái mà nó chung một bà cô na izin mi tiền
na hon now kapi tha ai tai ati hiji achu tu ni geza hijlai mun fu Gilgal kitidan na hitai na patien tu sena bon san ka debo ki hanla dunia hi kum som la khal sin nai manu he ewa denga Ebenezer hilobe Gilgal soan kan dia to ai na Ebenezer jelo ben jam na te hon ila piu je sabin Ebenezer patien ni chan ge pipa patien chain kum som hin pu dum pa Ebenezer patien chun tu hin hilai Gilgal mun he kitabe Gilgal tu kinha ditya hele roll away na pathin Israel mi te tu Egypt gama so atsan na how min na musin na how min na hon na how again thina tin sang ho zo siu chu Gilgal hung hun phar ba chu tunia hi cho zo si tu kali mong pi na hi ta ve pathin sangwa na tu tunia e ka gel doi e ho zo Ebenezer Jansa na kai ho pula paninga nung dia rute na kipa ka no min phasit ka no min kitumo ka no mun de he kidam ka nung de he na lam kai pa jang phuti chi ho jang phuti no na ho ni ko lam ki tam taung de chu na chu ta la covid ho ngi li ki the mong ke u le na yin chao tai u mu le chu tam de taung na ge lo du zo ba ai bia hong de ho chu na pula ka no Hitia yan thầy na ho hitia dei lo til ho zo se cho kum so nei mong tai ta ve kum so nei mon cho Jordan ni gal kai na mo khon ge lo te na hiti ho zo nung ge do ke ta lo wa ta thenin gal tha sat ding sa ho gal sat ding na na cho tam ta i bo do the ni we hi ja cho hi cha che sa yan thầy na ho i min mon ho hi cho zo se cho pa thenin tu na ei li mong pu ai tai Cái gì chút cuối tập thế là hiện thức là cái xây này Jordan hi ahin palgal cái ông ta cho thêm của họ và thêm của các phụ nữ và Jordan tuy cho chút mà hay là Jordan tuy cho tài kinh tin riêng này nè cha chúng mình họ số sự tu cũng là Jordan cho Jordan cái mà Jordan là Jordan cái này mua đồ cho Gilgal lại cho military camp mà rồi anh là trai bắc cái nó sẽ cho tu ni hin là bon sao hình chép cái tận lên tôi cho bà tiền na abana gala do do Jericho pulpia sa jo cho galin ta Jericho pulpia cho thu ta ai là len ta a fortress cho ha ta hi chia sam na sam ba cho Gilgal ma cha cho bà tiền chép cái tận lên cái mà là gì cho Egypt ga ma mi on na ho bon na zo se to cái limang pi này ta về a pha khan ta na yêu hồ giống hết ta chúng tôi được để cho cái thấy là họ như bên mòn là họ giống xì hay như tàu tê cái chỉ history giống phần này sẽ cái chuyện bản thu xem trong phải xây đền à xây rồi là họ thể hiện nè thì phần này cái điều mà mà chỉ là dân tu này à xây rồi là họ sát đã tàu tê kinh tế xây hình ảnh xây riêng ngồi tiếng nè hít ra cái thấy nó ho cái số bên mòn nó ho cái nó vậy này ni tao mà cái hông hông nó ho khăn là ni biếng khăn là giống này thấy cho ho cho giống sẽ cho hai người tao phải tên to ai Gilgal mà cho military camp để cho ai cho bên test message tên này cái palm này rằng này bắt thiên nó hụt pin nó sẽ ho chứ nào mà ni bộ hello bên ni tâm tại gì vậy cho ni bộ là thôi program cái bộ test message ni bộ con cho vậy là cái gì mi thum ni li kitela chu mai the jong na mani cho nang in sale kitela ben hu ki pen oven kitela mani ke ken ka sai de ken ka sinan ti hon ja cho mun la ze fanan se ole hi na ta be chon pathin na to le mun ki hilo hi ta la na cha sa de tam pe tai ne hi yo ai Gilgal la ding ta ben chi ja cho iki su thien lu ta na chep kitan chu ti ha removing of the all natural local kam ani gelo within pathin thua in la sam na ho ai lo wali na di lo jam na ho chu ko circumcise ke bola ke tan ha bangin kai ma mo hitin na atha bia gal tha chu isa deu ta ti bi ge lo no adana hilai Gilgal hum run wa hi thi ke na ta so cho kali le sam sa kan sei na te Gilgal hum run chanu wa chu mana ane o cho na kum som di so
Kitchen mana cho gil gala hung run pha bana kalau ki tai ta agam ga age ba de ta na chu gil le tu akan se ki su thing na chu mi kha tu se ga ngai la le i pi bo la gal kho lai ta chu pathin ni lai ta chu abon ma chep tan ni nga se ham Israel te chu hilang pakai pi bo la Jordan lang khat nga ko ma chna se ham tu gal mun lai ta for la na ko ma ta tra chu na se ham ta ti de he ti na pathin ni na he chu abol ji he chu cho ka ge la ka ge lo ka chu kan ti le ei ma ai sun no ho de zo se a me ta la bu pathin na an to na hello ha sun la mi nei chana chu pathin ta nei kim mu be se lo pathin ni jama bol be se pakai nang na za ro ba he la ka hi thi ta poi i thi pa le pathin an bol ji ko chi ja son sa pol jong ka chu na hin ling kha no me hi chi a ke la do nei thum ve ta ka ta ve na hi a ke la do pol pathin nei don na chu my grace is sufficient for you azichu kata ham nahi na ham mona ko na hun kilang do ne bo na tija cho galmun lai ta a pasal lo se che ba tan sala ga ka thelo rum lai ta cho ga hon hun dal na na ni le a tha gam do ai ba ka tin bo lo be a bol pa chen au tu je ye hi chen ge cho pathin na sang ai di lo ba pathin e ho la mai ki su de ni ki su de mo ba he na be te to a kun thang la khan som ni som twin man de mai pathin thangau gar san na thangau hal les ta ai ki be do pe ki na cha chu khong lai te ho ha pa no te lam ka ho ha pa no te te na cha pong ho jang ha pa no te ka te cha pong ka tu san school cha pong ho ni tu ngai no le pa tu ngai bible ju ke ha ju te na pathin ba che la hin pathin tu a ke man sa na hin pan ja mo te ka ti cha pathin yo khong na hi angai na ma ma hoi chi nei na gya gya ba na ka nei na kum som chi be jang na ki kya nei ne lo hi chi hi ke ka ha sei no men pathin yo hoi ki kya na khat be nei de nai ro nai as tu ni hen ka chi ta nom ka sa mai mai ni lo ka chu na e hin ko ki kya mai cho pathin ho hi tia tri man ba ri khan to du limpi pi hi ta wa ta na man ji jong hi hen the lo lai wa la chu boi ta chu na ta na hen mong ta ro ta las ka ta te hen ong ta wa ti se ko te ka ti na ta na man chu Christian hi ya pa na ma sa pe na hi bo de za chu hi bo the ma sa pe na i ti ta de ha me tu ni testament se te ni testament se ji dan long ka hen ka tin thu chong cha se ji dan long ka he ti hon ta me chu na lo ho ko ma pathin tu se go te le bai du ki sim lo bai de ke he ja ai tu mai go sima che ngai lo ku cho pathin mi ho ko ma pathin tu se ne ga ta ai chu pathin ni hui sia dan le pathin tu im mu chi se de ke chai ji testament se ne na degree la ngai ko tin so na tu nya gil ga la yo mo be pathin ni ha sam na ho i min mon ho e ro mong pi ta len pathin ta ba te hi cha pathin na pa nei man cha ke bu nei je chun e ma ka lo u ma i ge lo hi na sa tan sai ke bo la ke tan ha bong chung ka communication te te na i pa pai ha te ka tu na tu te le pathin ni je ri ko thu pi ta jang Israel te chu a ho na tho chu nal ka sa chu na kum pi a ka me lo ke chu ro ka nen sa la ka ba o lo chu pen ku la mu lu pa ho u na chim gui gui pathin ma cho na o zong hin thi na su a su thu the cho na ta sang ka ja jo pathin ni ba cho pa la sei do azan mai aza ba worship on ka pai praise the Lord until i ho ni sei ju yin angai anga cho na cho dong tu sei ngai hi chu mo chun pathin na ba cho ya na pathin du pi sa zo nei pi na chỉ dunia ketil hormon nawahin ketinin mon saben igim na ho ilhasan na ho gilgal ise udah kenen hormon kita hamlam itu masuk mo ko ile patinin itu apui ga ka he na Israel miten ama phung che phung som na phung ni je wa so som ni na koi na ni ma na
alupa khoi le akili mong na so in koi tu de hin na pixelize sam re phale lim kila pe min lang chi ke magil galahi dunia pana pathenin kagem theno e ro mong pi tai to ai pathenin ka ai man cha ding hi in lim kila ta ka na e telephone bu na di chana pon tong te pathenin ka te mo ta han ke pa Suốt ni không sông lên
tin Elian now lấy xe này à boy chừng gì nên na lại à dòng boy in langa dòng in boy yo hiền muốn dốc sai boy yo hiền boy này này lo vài lên mi nào không lo được hiền na cái đam song ai boy này to chừng gì thế mo boy nó dốc sai ít din lo gì điều hiền cái bao mình til si bol bao cho event lo đi mo til phai bol bao yo cho event no wa mobile le ipiti kal son be deu ham tia zo he ki thamon ji deu he ha no zo se amasan ka ki pain avia le na chung chewa ka ki bana sa pen ka impungin atom langa hin sei lang hi chi Ebenezer Christian Charles Bangalore ne kiti hin masana cho ahin pastor Andrew Maho in vai home wa patna sa le lang hen lang hoi lai jong le e ho zo se Manipur lang Nagaland lang hoi lai mon jong le mi zo se mun tina hong ki khom khom hi je wa chu i bon chawa i ki ngai lu naw apun be ne dinga chu Ebenezer Community Church tia he min he na vo wa hi in pathen long se len hi che an ki then so na jong kum khanong ling kit ta a hin la Ebenezer long ki photo na hi kum som na khat June 2015 date 3 tu ni khoma ma he an ki photo a tunia pastor lai pan bi ho pastor Andrew then so na anani hi in pathen wa bo nai chang ovin tu ni kho chang ge yen ve na hele mi me kham to ma je ovin lockdown jo a chu se pastor panin vai ho ma chu ve na hele mi to hi ve na hele hoi ta ki sim the hem na mi so mon ki hing lo mai the cha kan se kha chu pathin in wang ei bu wa pathin in taw naw sa na hele phan kha le hoin so hi hung dim deu he kan ti he pathin in taw naw ei sa deu wen pastor bazalin zong I kham to jing oven ka sei nong pen ta chu ho bung mi ami malahi I khan to deu he pon ho bung mi pi jo sin Ebenezer Community Church lang BHCC Community Church jong la aki khom zo se hin Yesu Christ a hu hin na inei dingo hu hin na inei na pau chu ei ma hon jong isei phung le isa phung le de he te ho bung aki phu do na I pizia ho bung me bola ka ham I pizia ho bung ki phun ham ti pa he ma hon jong I gel do jing wa amin mai maya ho bung a ki khom he wa hele e mo kunong le ki si na dingo he chu I ha sam na alim pen hung he ding a hi je chon ho bung mi te Ebenezer hi kum som la khat alhin na go helowen kum som la khat aung thin na e mo program in nei wa hi pia pathin thu I chanai he be wa pathin thu I chanai khan to wam e mo I ki khul jing wa pastor e lo wa la holam kai ho se ingan se lo dingo member zo sen zong ke man pathina dinga pan kala ding ka zo chana pan kala ding pathin thu ka sei phung le ding hi ti e ma ho jong I ki wo chang wa pastor panjong e tir kho na e hil naw khat cha hin e hon jong pathin thu mi ko ma sei the ne dinga pathin thu e hil jing wa hin e ki tir kho naw jong a hin e chi zui jing jeng dingwa pathin he ngai ki tim nom naw hin tin ka sei ma bangin to he program ki chai le ne lo chalo don lo ang chi ki le lo de alien pen zo nei da la yong le aba na na lai ti hi ge do jing de we o sai ne te do ne sai do ne te le in chi ki zo de yol mo lo de aba chi chong ngien tin sei ding tang jo ka ge do na wang sei da mai yin ka te he chan chon hin nang ka tin ka sei khel ka sei wa lo ma hele ka the min in ki ngai da mo tin mi na to khel bo khel ho jo si ki ngai da mo wa ito kha ho I bol kha ho I sei do ho aphai sei ho he I jing jing ding wa adia BHCC langa hin Ebenezer langa am ki khom jo se chai na pe na ka sei nom chei le e ho ho bung sunga hi koi pe cha phung le cha nga ki ko lo phung le cham tho ki sei lo
Krista ati pumkhat ihinaw ahin kingai du to ta hin khu iman dingo adi lo male ikisem di dingo apalo male ikisem di dingo adi lo male ikisem pi to wa che di boy che bo ichi bo lo wa pha he tia he khat le khat ikitir kho to din nang na chuti e nang na hiti e na newe na le ne tia he kisei to lo dingo I bol jo siu kal khat songa panila khom jing jeng deu heti achai ne ke ya ka se do nom he ka ki pai Akin thangwan manlam amahi pachat momong ahin amahi all round rakin ne ahin Ebenezer radinga chitin ta le tuni ni ko higin chat sangin I timing hi ang ki chai wa in pathin thangwan manlam to ai phadu chai di ta in iba ilo diu ham sung hin tin ki pamin hi jong le vai za ki patna tu chan ge za na tai o na ki hiwa pan na la wa pathin thu na ngai wa ba chai lai sap hi ka ki pa pi vin hi chi hi e hodinga fasting ti daute ti so hi tu in iza kai jo se ki chai ta in lalam kai hong ding doin tin la khat sau tin a ki chai ting ta le assistant pastor lal boys and ki khena ding a taw na in ne ti hi ti chu phat chai na tan te Yung BNS Ingay ki pao me secretary pa hin kita le assistant pastor pa jam tangkadan sen ki jang tangkakan habbe no men kalunggel kan hong men kan til khong no na chu pathin cha te hi bin igel banga thinom lo phat le mo gel sen ko te na iun chanu in ho jo pathinin ei pia hi za chu amana phajadin a he ti chu gel na ne gel te vai chu tu sin ni kan se le na ngai khat chu mia ka za khat chu ke man ka tu kha nung khana he rồi được rồi ya ke bong ba he le mi khat pa he akhut jung he aksu tan na ten nung ma sa ta lo cho ke ha se ke la van ka na nga ha no e dei lo de tai ti ho po gen le ke la se jing ke cho ai ba nga he pi ti dam ti le chong pha zo ba he a kho wa cho am so hoin mi kyo ga ron ta ta te mi ai don ba hung ho lo le pasal ho cho nga do ba puya puyu le ama chan na lo la ko ju kha ton pa na cho chi ba ngai te he ta da ko ne ba so ta da be ta cho na a ko ju kha na ton ba na cho ala san so ndi lo cho lo ha ai ba ngai chi ton ja cho mi kyo ga hon ama ho zo sin la cho no ong do a ko na ton cho pai lo na ma de ba ta ta na patin na sa cho na thiếu số cả trong lúa hay là thiếu khác thì không thể lúa cho cha cho thiếu số đâu xí hi mỏ em nít đồ đấy cái thì nên à bây giờ đến khả năng ai cái hiện tại ta cái lạ hi lệ điều kia nó cho yếu vả được bây giờ thì chỉ chuyện này mà đi đầm mỏ điều này khá lệ na cái lúa ha này đào đấy đầm riêng của lúa nam này cha cho thiếu số hi cái thì có mà nóng cái nào nó hiện ra lệ nang gel sa phalo bangin min lang jaw le mo na serious ai patinin ki sai pham na age sa no hin te ti chu igya de ka de za chu ka hung din do ki na na jo spiritual lesson cho ti ta na no ne ta no mo te ka gel ya chu patinin pham na age ti no mo ji chu na gel lai le patin na sei ki lesson ki ti hi anum lai na ki jin hello pe chu ha sa lai na ya ki jin hasla la injil do ko aman tama tam the mai bu son thong ba ko nai ka experience pata na panai le helaya patin blessing na bol ko na sar noi si thima I lo thima na mai le I ma cham ni le ta a ki bol jo si ku apura da na mo le negative ne anang do negative ma ne ki chai na minus 0
ไม่น่าสารแรงค่ะจะจูไม่เต้นปกติที่กันสิเนาะ Tusan terima kasih. Nabatil ni ngasang singin. Isa sokin kasih. Singkuha isutin. Lisa Jinung Suya. Chokpat lam ka zong thena ding. Tha ne pin ne这个给老了，我年不能拿我啥，这些啊哈，我拿到这些，我没拿给了，啊，充气，那个。